Pemirsa Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali medue kutus genah destinasi ke Australia, inggih punika Adelaide, Gold Coast, Sydney, Darwin, Cairns, Brisbane, Melbourne, miwah Perth. Saking kewentenan destinasi inucap, kantos Oktober sampun ngayahin langkungan 16 talian penerbangan. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Handi Herjuditawan Mausang penerbangan nuju pet munggah ring genah kapertama pinih akeh nyabran arahina, inggih punika 16 penerbangan arahina. Laris wenten Melbourne 15 penerbangan arahina. Kaping 3 wenten Sydney raros penerbangan arahina. Manut Handi, kahanan punika kedadosan silih tunggil dasar oleh maskapai Batik Air untuk mungkah rute strategis ring sejeroning nagingin pabuat para pengguna jasa. Kawawahin rute Denpasar Adelaide PP sanek terbang untuk reguler yang pesawat Boeing 737 800 NG kapasitas 116 kali diri penumpang dados rute anyar. Penerbangan perdana utawi inaugural flight sampun pelaksanaan tanggal 10 November warsa kalih tali 23. Penerbangan punika ngejangkepin perjalanan internasional ring Bandara Ngurah Rai nuju Australia sanes sedurungyane kaayahin oleh maskapai Qantas Airlines, Jetstar Airlines, Virgin Australia, Garuda Indonesia miwah Batik Air Malaysia. Saking data perlintasan penumpang penerbangan internasional ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, kantos bulan Oktober penumpang berkewarganegaraan Australia munggah ring undangan ke pertama untuk langkungan ayutaan diri penumpang raris wenten India miwah kaping 3 saking Britania Raya. Parwata Bali Pos Nguningayang.